Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna Katlego Musielele le Mpho Teme re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobose go le mmogo ka tshedimosetso. Bagaetsho madume tsa thapama eno re di simolola ka gore bangwe ba baagi go rarela porofense ya Gauteng ba santse ba itemogela mathata a tlhokego ya metsi, seno le mororo maiteko a puso a go tsereganya mo dingwageng tse di fetileng. Dingwe tsa dikgaolo tse di amegileng di akaretsa Midrand, Melville, Selby ga mmogo le Hammanskraal gareng ga tse dingwe. Mangwe ya mabaka a ka tswang a tlhola mathata a metsi a akaretsa mafaratlhatlha a onetseng. Ke dingwaga di feta 30 tsa demokrasi, mme le fa go ntse jalo dikgaolo di le mmalwa mono Gauteng di santse di sena tlamelo e tlhomameng ya metsi. Kwa Hammanskraal kwa bokone jwa Pretoria baagi ba ntse ba sena metsi a phepa sebaka se feta ngwaga. Mathata a metsi ga a tlogela ditepe tsa bona fela di kgadile, mme di tlogetse le dikgetsana tsa bone di lololea. Masepala wa Tshwane wa re gaono ba ya letlha la gore mathata ano a tla rarabololwa neng. I must accept that our intervention is very slow because we should have been done with this process, but because of the major financial constraint we are not able to intervene very quicker. Jaanong fa re tla mono Johannesburg baagi ba ba kgobegileng marapo kwa Midrand ba re go kgaolwa kgapetsa ga tlamelo ya metsi kwa kgaolong ya bona go ama matshelo a bona ka tsela e sa jeseng diwelang, mme seo ga se amogelesege. Parents had to make plans not to go to work, to stay at home with their kids because the schools don't have water. That has a very big impact. Financially, it has an impact. Kwa bophelong kwa borwa jwa Gauteng bangwe ba rwesa mmasepala wa selegae molato mme ba re o goga dinao. The stumbling block it's officials, because instead of making sure that they are implementing those resolutions, it will take time. Khabagare lefapha la metsi le kgelo le leswe la re le mo ditherisanong le kantoro ya matlotlo bosetšhaba go se rebolele tekanyetso ka bo dimmasepala tse di retelelwang ke go duela dikoloto tsa tsona. Tsitsipano gareng ga rakonteraka le baagi ba Odendarsraal kwa Free State e bakile dikgoreletsi go polante e ya kgeleloleswe. Baagi ba latofatsa rakonteraka ka go ka kgapela thoko fa batho ba batla ba thapiwa ke badiri le go ka retelelwa ke go ka latela melao ya bona e maleba ya pabalesego. Baagi ba re projeke e ka nna le dingwaga di ka nna 3 e ntse tsweletse mme tsenya boitekanelo jwa bone le pabalesego mo kotsing. Bekeng ena komiti ya phethahatso ya province ya Free State e utlwile hore moralo wa motheo wa tsamaiso ya dikgwerekgwere masepaleng wa Matjhabeng o tla tsepamisa maikutlo ho sebetsana le mathata a ho tsholoha ha o sa feleng wa dikgwerekgwere le ho ntlafatsa meralo eo ya motheo. Hloho ya lefapha la ditaba tsa metsi provinseng e boleletse Eskom hore ho tla sebediswa diranta tse bilione e le nngwe fielano robedi bakeng sa ho phutha dikgwerekgwere, ditukiso tsa diteishene tsa metsi le dikgwerekgwere. Ho sa le jwalo maemo a tsitsipane Meloding Virginia ho boetse ho hlahisitswe dingongoreo tse tibileng tsa tshireletso moo baahi ba reng sebaka sa kaho ha se ya kampelwa, ha hona matshwao a tlhokomediso le maemo a bolokehang a tshebetso dibakeng tsa bodulo ba baahi. Re kopa community ba leke ho lokisa taba tsa bona le sephetho ka pelenyana hobane jwale e qhaphalletsa rona haholo di subcontractor, because ha re eme re sena mosebetsi o go etsang ha ona letho le re le tholang. Baetapele ba baahi ba re maemo a mabe a polokeho a se a lebisitse ho ditlamorao tse bosulwa, mme ba re rakonteraka o sebetsa ha bohlaswa sebakeng sa bona. Ba boetse ba tletleba ka dikgwerekgwere tse tsholohelang diterateng tsa bona e leng se bakelang baahi kotsi ya ho kula. Baahi ba bang ba bontshitse pherekano ya bona mabapi le hore ha ho dipuisano le bona, ponaletso le dintlafatso tse bonahalang sebakeng sa bona. Nka thabela ho bona company ena e bitsa batho ba batsho haholo batho ba batjha e batlo tseba di-skill tse banang le tsona tse tla kgona ho ntshetsa community ya rona pele.
Moemedi wa lefapha la metsi le tsamaiso ya dikgwerekgwere o amohetse ditletlebo tsa baahi mme a ba netefalletsa hore ho fihlelletswe tharollo wa teng enngwe le enngwe. Re kgothaletsa setjhaba hore se lokolle project ena e tswele pele hobaneng ha re dutse tjenana re utlwa monko wa dikgwerekgwere sewer in the air. Engwe ya teng ba bang ba batho ba ameha ka tsela ya mafu a matshwafo jwalo jwalo. Baahi ba re ba lebelletse ka tjantjello e kgolo diphethoho tseo. Ke Lebohang Motshweneng, ke le Ordinary Series. Barutabana ba serutwa sa agriculture ba re ba lebane ke tlhokego ya didiriswa kwa dikolong. Go le jalo ba re ba itumelela ka mokgwa barutwana ba dirang ka teng mo serutweng seno go ralala naga. Ntlha eno tlhageletse kwa konferenseng ya bosetšhaba ya mokgatlho wa barutabana wa serutwa sa agriculture kwa Mbombela kwa Mpumalanga. Temothuo jaaka serutwa ga e tsewe tsia mo dikolong. Se le mororo ena le seabe mo ikonoming le tshomarelo ya dijo. Barutabana ba tshwenyegile ka tlhokego ya didiriswa tsa go ruta. Agricultural subject has had a negativity when you compare to other subjects, and it came to a point where in 2010 we said, let us form this association for agricultural educators so that we work as a collective to promote the subject and make it fashionable. Jaka phetogo ya loapi ya malephata leno, Moitseanape a re barutabana ba tlhoka go lepalepanya dithuto tsa bone le phetogo ya loapi. It is important that we educate our teachers in terms of climate smart agriculture. Nowadays, as we have seen, that even our country in South Africa, we are faced with issues of climate disasters. Barutabana ba ithutile sengwe seo ba ka se rutang. Re fumana hore boteng ba lefapha la thuto le lefapha la temo e ka sitana le di-university di re thusa haholo tlhabollong ya botitjhere ka pontshetsongpele ya matitjhere. E re thusa le hore re kgone ho nka boemo bo leng ka ntle ho phapusi ya boithutelo re itlise ka hare ho phapusi ya boithutelo. Gape kopano eno e ikaeletse go oketsa maemo mo serutweng seno le go netefatsa gore barutwana ba le bantsi ba ithuta ka ga sone. Mopagami wa baesekele gape le motlhankedi wa tsa pabalesego yo tlhokafetseng David Sejobe o tlhotse a bolokilwe kwa motsing wa gabo kwa Hamashaba mo Kondeni kwa ntle ga Emily kwa Limpopo. Sejobe wa dingwaga di le 49 o tlhokafetse morago gore motho a mothule a ba tswa tshaba mo lefelo la tiragalo mo bekeng e fetileng. Batlaphitlhong ba tlhotse ba tlhogetse ka kwa motsing wa gabo go monela tlotla ya bofelo. Ba lelapa lwa ga Sejobe, ditsala tsa gagwe le badiri ka ene ba ne ba tsenela tirelo phitlho ya ga motlhankela wa pabalesego le rra baesekele David Sejobe. We used to work together, same post, debating on Bible. We were not seeing eye to eye when it comes to Bible. He used to say, yes, you have read it, but you don't understand it. So I will miss him. I was so happy to work with him because always when I'm with him, we always enjoy it's life. I always to work with him every day. Baagisani kwa motseng selegae ba simolotse setlamo sa go ikatisa go tlhotlheletsa batho go nna ba itekanetse mo mmeleng. David Sejobe is inspiring us. He has managed to achieve decent debt. Especially through the improvement of his health. So we started this organization trying to encourage people from this community so that they can also start to do the exercises so that their health can improve. Ba kwa gabo ba dirile boikuelo gore mokgweetsi wa sejanaga se se bolaileng Sejobe a golegwe. The one who took David's life, he must be arrested. He must be arrested and he must just spend the whole of his life in jail, behind the bars, because he
he has caused a lot of damage. He disturbed the lives of many people, those who loved David. Sejobe o ne a rulagantse leeto lotelele la go etela dikarolo tsa Afrika go akaretsa naga ya Zambia ka baesekele ya gagwe. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC, Hamashamba Mukwendeni. Mo metshamekong e mengwe e tshamekilwe mo Nedbank Cup gompieno setlhopha sa Sekhukhune United se fentse Harrisburg ka no e le nosi go lefela ka kwa lebaleng la Nelson Mandela Bay kwa Gqeberha fa Cedric Stars e kgwatisitse Army Rocket ka dino di le 3 go lefela kwa Rustenburg. Mothoetso di lekalo tsa maitsiweng ano dikgang tse di latelang tsa Sepedi di latela ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponelepele ya maemo a bosa go fitla gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bosigangwe.